Mamia wo be ma free mu na wacheche japadiem obia ne de ne mane amienu enkwada na obi ade 40% wo mamia wote awade ase a be ma ne free mu no wo ma 20% wo de wo se kian na ekin wase sane nyina de agu kon ho akwakotena bruchire na ne maame no wo se ne bo adwo enti one yem bedi nkomo eje ete sen efiri sa yedi sa nkomo ede fa wo maame a wakwakotena bruchire se eja oba ba awade wo na adane robocop a wo de wo bo na chiri do mama na wade na nkasa agina wo hunu kwan wade wafa so aha watene nka free day di ni sa yedi ne ho nkomo yi mbacho da bi wonte ne nka ene ye de atene nka wo se wo nchiremu na obi kan asem bi de fa ho ma eto ya akoma so titiri we fa accident ya wo se wunya no 1991 enti free sa 1991 aka de wo hwe ase sa time ni besi ne no kwan ben so na afa so bo obra kwan ben so na afa so nya bibi mputo aduane die bacho sa ta na papa ti ase enti ya na o mane mkaka ngakra ba me san de sister me no to sisi adwuma na wunya nya akwanhie nyina na papa mane ho bacho na ewi ase papa wa sha da kra yie na oba ayo enti wo free mu no so kwan ben so na afa ai sisi de me nya adwuma bia enti o free mu no o free mu de si o ma sika kakra na o bwase na maka se o mafa 1 billion no manager no ai woni papa na obeji sika na fayo o papa na discuss o de mama de akoma na obochire wan fa nko na owuye ti mama na afre me se papa be papa na sumo kunu ewa abu atene o land se papa na papa be papa na obeji sika na sumo kunu enti me de me metimba bi enti kakra de mama na me frɛ me school me ma no so ja me o mienu me se ma nko school ti no mutiti me ti me de ma ko school enti oba na university be man so call level 300 enti sika de mama nyina kakra bi asa oh me sumidi me nyaduma bia ma me se duma edime no duma spray kura ndime nye se ka pa ne duma spray ka ja ga hu biem ko duma edime no me da me ndime na me tu duma edime no mama aka sa fe na de twa me duma nyaduma bia uko me se mfa uko dime peja bro dime peja kai na ede wo hwe ase no na ye wa wo kai da bi ma me pasinya ka 207 then 207 na o chi 207 da bi mitim akode ne ma free ma ma ni wo ba okay na papa ma ne me ma awaji nka me kwaje aba ese me ba ka de ma hwe ase no fina tuma mtimi nyaduma biada mesi nyina tutu oh mesire ye wawa mesire de tata me ho mesire me nyane wawa ya de tata me ho e twa mani ase mtimi ase ye mani ase a oh mtimi nya hwe mame na o mame no madu atim fe menu akohuna ma no mkrom na so ko di na chi mame wantin se me papa no o ye japade no bebre oh na busafo person sa timi me die na kan o mo die na me se me mpene na se o mame mom na age wo de aka na bi asisi na osisi me no papa ayi oba wa ba na wa de na abrampa mame wantin say the mama go dinna chin say on me papa abofi ofo nyina so mumfi me so won me fast me no me tra me go tempo fira mo 9 years me no me tra fin kola bre ma na mtete kola nyina papa fa me no kwa bochire o mumfi me so nya hodam di aduma na se mame na ja won ka ja se ba me nyini ma wo yere me mame no te say hwan na ebo abo abrabom te say obi am me yere na ebo ame me ne me yere na o yere na ja o edwana ka ko school na o de ebo abo tina say nka woni yere a enya ga ba yere pa mame awari aboa bi o na abrampa obi kokutu obi so a aye case aye ken obi de na watena so a oba na ebo aboa no no ema ti say nyina nyame nhira wo mo Kelvin mesra mo momode ana maame no wo so woni ebedi nkomo wo nchiremu sa na oka me yete yen wo nchirechire emu nchire yen kwan ko e fa so de hin na mempia nkosoro Mama Elizabeth ma hai yena maame na te say Adam ye da urade ase midin de nana ya ase wa SOMPA kasa fidie so na me ye madwuma me pa acha wo ena no ye tifie ha na wan kasa wo ba wo se ya odimrika to ayen se ejapade a ono ne papa adigya wono mo de no no ne de wom 40 onwia ba de wom 40 na won so de wom 20 ni nyina maame kwadu a wo bai de bo wo ne se wasesa ni nyina japade ni nyina mu a empo etuo da so ni nyina de akwakotena broche memu asemi ma me kiremu sei ni mu nchiremu but the mean say osaya no osaya no ote ha otie o osaya mame osaya me you bibia pa mo cho mo so osaya ma me say die bentina ye ka say ma me nyekura me
O papa no ni kunu empra nka ho oye my from fiedu ngotwe ansa na wo Mame enkoma ye di no Mame Auntie Elizabeth me patro munu mo se ya o mic no e mame me pesa me ti bibia se wa ha ejapade a papa ndi jaye no me pa cha wo yenya na ntiye se ni nyina ba bedi wo ho nukura bi wom nukura bi ani mame net se ntre ye mu en sikana amukwaje ni obuache no so the whole road natural mo papa no obeto treasury bill e wo buase oton ni fie and okoto treasury bill no betna me ni fie if you say we are one together anti treasury bill no and obeto girlfriend oni girlfriend ni nia yeso oni na ye manager wo ebuase wo be biom koto treasury bill no oni ni mienu ti papa ni huye no and oba no ko abusiafo ko ka kire ni say odi papa na koto treasury bill e wo buase enti omo amami mfa death certificate mre wo mo no omo kwaji sika no na papa no so odi death certificate odi treasury bill ni receipt aba enti manfa death certificate na ama wo mo manfa ma wo mo nti omo ke girlfriend no ena enye kuna ana girlfriend is car no or kota ye ka ho asem no girlfriend ni tam car ni ko ni fie ani tue ni nyina enti zongo police station for ena kwaje car no efre braba no de bre me abra busiafo no hunu se aye tulis o mba mi chote mi nye kuna na mtemenye o se ya ka se ni ma fa bibi a wodi ntro mo musa ni se o ko jitika no wo boase mi ko bi Mame me ba o say ya kawanutum na me mfa ma adwene mfa de ho na sensem a wo kan yetie ne yete wase a na sa weli a papa ne ye ya empo o say ya ewo copy me kire papa ne nsamansi a wo ye ya o say ya ewo copy no na sa enya well papa eye fraud eye forgery enya fraud mi ko enya wa mo a ka o mo hu well no enti ewo well ne so no eno ne ho nsem na me bisa wa wia yi eno ho sasam na me ka kire wo no musanse okoji tikano wo abuate no 100,000 no ma me ewo well ne so bi ni nyina eye well me pa cha wo hwe tie me ma me tie me pese asem no sempo ye kwa hu school awie ya ye benya abotra kwa hu school ni nyina ya te ase ye well ye da hwi wo say ya ode eye 40% ni nua ba de eye 20% na ma me yenya na ntie se papa yi de ma wo will you eda ha se sie ya mi hwemu na enchemu ni nyina ne se wo boss ya wanya bibia 40 no ama ababedi wo enti pa ma me opese wo ka kire yen say sa wo say ya 40% no akwa akodi papa ne side check ne ho o say ya no busa ne say papa ne si ni bibia o say ya no busa say no na kwaji tikano wo ebuate ma me enye obuase na America dum way papa we say ya mama ya frustrated jame na me misa dia mpese me bisa excuse me mama me kamunya botre na munchia na ebuase dia ne kan ho na dia he na kan ho me besa me hunu say sempo yamfa ne say obuase dia ne kan ho a eno nkwa na ye japade a wo say ya wunya wo dia yamfa ne say obuase dia ne kan ho e na wo say ya wo no wakwa akwaje adie enti na bibi kan ho bi ma na obuase sika ne nkwa eno na ye sika wo will ne so obuase sika no so tonic mame o say ya wo obuase sika no mami jina so meba obuase sika no edi ebiom na e ka ho eye wo chefa obuase sika ne eno so me koy o so ma chama ya o e de akwato me account o ma account o mo bi mi start account ona mama no papa na ji so de e bra o land o no nya land o enti mi so de ba so mama ntimi hu o ba so man kan o ma eye ye fa ne so obuase de no wonsa nka me de mi saka eye
me na me take lead ma me nya botre na me information asa na mabusa o ko san bi ampese mbisa o say yawo say sika no dem fa nto nchen die ben bio na e ka ho me papa say ne car etuo ma me waji to film ho ne tuo no wa nkasa wo ye bomofo de ye de dem say de we afie nya botre ma ye ja yawo ye ni abre die ben na e ka ye fa ne say sika ne ho botre sika no eye 82,500 die na e ka sika ne ho etuo ne car ana ma na fa ne nya okay na die bio ana botre sika okay mama na etuo ne nso so no na exercise checking na de kwa na e wo ho o say ya si etuo ni papa de ye wo amfa anya wo bia mo say ya mama nti na se ejapade ni nyina no ye mfa sika ne nto nchen eniam o say ya obobọ so no ho edi mu na wo sesei me pa cho dan ya odi mo I don't know anything about hey can Auntie Elizabeth mesrawo enkoma ye boy Auntie Elizabeth ye ni obi a ye bekọ ne akwabusa ne gisewo ejisa akoba ne sama Elizabeth wo ka kire yen say wonni masemi ho hwe a ye nte ase sanse kwandu o say yawo na wo boy wo pese wo kire say enompo awade ana wo kwan ya na abusuafo de wo fa so no nompo na gina wachi akoma awo etisa akoba ne say se bibia pie na so say yawo no ne chefa ne ye hunu na maame ye busawo na wo ka kire yen say wonni ho hwe a maame ento asomu o say ya ko bitano oni na ko sika no ento asomu etisika sam ya maame wo pese odi agina sika no nti dia aka no nso aboche sika na wai o je ni 2020 we 2022 o ka ta bere chesa sika me ka ta bere chesa ko sika maame e dia bro sika ne da so no sika na da so no o ko ni file na high court o ko ni file na high court ena sika ka ta da so no o ka nya ka ta ni bia na sana out here me me je ko huna ma no ko say wo bum kwasia o njuwa ja bi o ma bi bia na o be ja ma ni me nya dai o say obi amu kwasia wo bum kwasia ka ta na da so no sika na ko je na ka ta na da so no o di eta 2,000 pounds ena da so no let na ko ta ko diska me no papa na ko say haya Elizabeth so ta haya enya wa nyama ma no let go ti me o ma ni say o bum kwasia o zum sem ni mutum nya di o say ya o nsam a wo ka no wo point ni abotre ne ka ana ya sa enki di o wani sa me di ama mi solitaire so mo no mo obi adu o ka bia cho ja maame ko se mo na wo bia no hwe enioma bi wo ho a eya na ma ye kwa awade ne ye ya na enye wo de fa ne say sika no mpo ankwa ankoka ne nsa na ne ka wo ne mpo eno mpo ba ya ene eno kra no eno kra betimi aba ba justify ne awo ka ne say bi kra sika ne nsa kan bi ana ono na enka no kre na enso so ye hwemu aniama eto aso nyina ba akokra ni ho a ekoka o say ya oyi nsa abroche sika nyina papa ya nya bi kwan be enso na papa ye be fa so abobra ye kan wo so de be ma wo solicitors you say wan hwan ene ne court ansem wa na bebem san frene na solicitors kro no nkire na ye nso ye nkoho because to de bi ya na nkrofo nim bi wo ho mo ya de a fa ne se wo ba enka obe ni sei ewi ase ya wo Mom Elizabeth me pa cha wo fra homa ne so no na wo so wo de be ma wo solicitors me pa cha wo kan sa Mom Elizabeth Mami ka sa mi cheo me say wanu si bra wanu si a wo de ahoma ne to so no asamu a wo kan no muma me nkan de me nim ono na mo agina die ena me bayifo na mewuo ena me kwa mo yi kankra enso onyame nanim o say your kwaji sika no did I have a penny on it o papa krasi some your 20% woni bibia mu a o de mame and the car no akosa ya no man koje car no a am me di wo car ne so me na me di sika me to car no hey Auntie Elizabeth ona diska me to de car Auntie Elizabeth enkoma wo ba na eka no eja yawo se wano odin abetena se na ye adwuma no na me nkofie sama mbofu wo boafu akogina akire hanom ye di nkomo ne wi ana waba Auntie Elizabeth enkoma ye ne wuti no enye se bi a wo bi aba be ka asem bi wo fie ha ene ye se chenchina twan ya yete wo nkasa wo se wo ne ye bedi nkomo no eye ye nije
sa ene na maami wo nkyeremu na maami nkyeremu a wode ma yen nyina di adanse ese ene na wo ba yaw ye otiwei na ese woni chefa bia de o ka nyina eye tro no kwasem bia anim anu kwasem se woni da wanim mebua ana ye hunu wo so se sika ya ye ka ho asemi wo maame wo na wakwa akwaji sika yi ana wo ba yi kyeremu se ne nsa anka ne chefa edi sika na ne nsa anka Mama nti nkrata me hwemu yi na se eno no eye force will be na damanimu a me hwe ana me say edi sika no say ya se ne nsa abrochire sika wono mo papa ya nkasa ba for 90 pounds an okoji no o le ndi ha court o papa oye we no say dey abrochire no ye ya no ye ne say ni wo ni we ase na unfa bochire be sika no unfa bochire na ba be sika no ya nga so nka ho unfa bochire na ba be sika Ninza brochira mbere. What is kano? Wasi ya nche wachama ye. 25 for my. Wachama ye. Mbapa chiskana my. Wasu de 20%. Wakama 100% nyina. Wana chiskano. Me baba ne chiskano. We no wanka ka we no na wem. Bibia baba sin ni dia me dia. Wakasa odia. Apa for 20%. Apa for 20%. Mami Elizabeth. Se no. Yemfa bibia nto nche ne yemisa wasemi. Se wo ba yaw wote hai. Se no wanya accident ya di dem. Oya we amekan no woni bibia wo ye dia bobra enti dia kwan na obefa so dia gwa wo bayi o say ya tie o papa wu ye no okuta trotro mi no o papa wu ya no ton trotro no ni no ana oni papa no koji sika wo e friend te obuase no me dia minim ho asem on negotiation no mu bisa ye o ma papa according to papa no say o ma ne sister no 3 billion or say so 3 billion pikana nka ye wa yebu so say on e kwakwa we say 3 billion so come mama ye 1.9 o mama 3 billion mr mama 3.2 o mama 3 billion me baka tell ofie until is baka tell ka nza mo papa no wuro say obi until is enti wo bai senia na wo kasa woni wote time a papa te ase a woni wunyina akoba abusuafo okra de ba na wagina wachi denden na okoma oni ade ene wo ben na da fomi wo kwa enko okọ na nimu enyeye oba na chi enyeye wo prasa pasa ede ben wa na obetimi di aboa wo be ama asumdi aba enye ne no say ya try enti no ye ja ne sa me na wu ana minim say I disable I know it enti how are we helping this man? Mommy, how are we helping Oseyaw? Oseyaw de minini emwabi. Eti won uni mwabi adia. Na se kakra bi na nka obekoni ama akwadai mame, akwadai nsanka. Fa ne se wa kasa wufiri wakoma mu bua no mpo a eno nso so amaso. Mame san na apesa okay. De bisani se me see. Sika no kwaje ni buase no. Madam, mame, ya so ni aka yenka aboati asemo enti mame enti awumo kakra ni wutrim fa ne se oboase die mame enti oboase die asa enti wonnim wa bia fa ne se we stranger kra na wakohia na oboase sika no waje dia bo akohwie asa ti wonnim wa bia wo de bo obai baby minije hey Auntie Elizabeth wodu o eti obi decide ya wo ba Auntie Elizabeth abaya wo de eya na ma ni bi wo wa ye kwa awade ne saa no na japade sem ba emema nyina mfantu wo hofu wo ye be ma enawia yi se wo hunu bi oba wa ba awade o asem a ye kan enye se ya betena se ne ye kasa wela hodo nkrata hodo e de japade yi nyina so e wa ha ye nyina ya hwemu bie abusua ya tensem wa maami ka obi ade ye nade won se o maami ni ho ya obada boa no nipo ade ne kwaye maami awade ase kokko ne ntokwa nyina ma na ne kwaye ode ne fa so nie